What are the brands that you can? What are the flavors you can name from the Orange barley. Orange barley, Cream soda. cream soda, Necto. lemonade, necto, Cream crush මොනවද? Orange crush. Orange Orange crush. crush. Orange crush. Then apple soda තිබ්බනේ. Apple මොකක්ද? Nah, ඒක nah, රහයි. nah, Apple nah. soda Apple මොකක් හරි elephant. තිබ්බා. Yeah. Not Apple soda, some apple flavor apple තිබ්බා. flavor මොකක් හරි තිබ්බා elephant house එකේ. Elephant house දෙක. Yeah. Elephant house තමයි. ඒක තිබ්බේ. රහයි. So necto, lemonade, orange crush, orange barley, Orange barley. orange barley, That then was a good for nothing drink. orange barley. Yeah. ඊට පස්සේ Ginger beer. මාළගෙවල් වලට ginger beer, Oh. ginger beer. ginger beer, EGB. Lime crush. lime crush, නැත්තම් කොළ පාට එක. The- lime crush. Yes, Yeah, my yes, God. yes. Yeah, the කෙහෙල් දැල්ල පාට. Yeah, Lime lime. crush එක. Oh, ඒක. That was nice, man. Yeah, That yeah, was lime. nice. That Nectar was juga, nice. nectar juga. Yeah, yeah. Nectar It's juga, the number nectar one. Like what What else else, went? what else? Then බිම ජාති ටික තිබ්බේ. පාට A soda. soda. Gin and tonic තිබ්බද? නෑ tonic Not elephant. tonic තිබ්බා elephant tonic තිබ්බා Tonic. නැත්තම් yeah Gin and tonic. Ginger tonic එක තිබ්බේ නෑ. gin තිබ්බේ නෑ gin තිබ්බේ නෑ tonic Tonic තිබ්බා තිබ්බා. Then Tonic my gin තිබ්බා. dinner. so now 8 8. 8 my I'm sure there must have been 10. That must be more for sure. 8 I don't remember them. Elephant house. ginger ale Ginger ale. yeah අර urine කලයකට තිබ්බේ Urine කාලෙක තිබ්බ මේකනේ lemonade නේ. නෑ ginger ale තිබ්බා Lemonade නෙමෙයි. නෑ ginger ale තිබ්බා බලන්න Google කරලා elephant house ginger ale Ginger ale. ඒ කාලේ තිබ්බද? තිබ්බා I'm talking about ඒ කාලේ අපේ පොඩි කාලේ. I'm talking about the bottle also the same. yeah same Ginger ale. Ginger ale. Elephant house. elephant house ginger ale කියලා දාන්න මේ එනවනේ. Oh. තියනනේ Oh. චූපාටනේ මං කිව්වේ හරිනේ Oh, actually yes. Appa. See how my memory But is? this looks like, you know what, that the one I don't like, the one you said you don't like. yeah same ඒවා ginger ale and නමේ අක්කා ෂුවර් 10ක් ඇති. ෂුවර් 10ක් ඇති. Elephant house බෝතල බෝතලේ. වතුර බෝතල වතුර බෝතල. there was a remember pink color drink එකක් Pink oh colored. මොකක් හරි එකක් තිබ්බා ෆලුඩා. no not faluda මොන සෝඩාද